Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Нават шалаўлівы Ільёна Крымяў падчас сумесных спеваў з вялікай чарапахай вырашыў таксама прылегчы і проста павольна парадавацца гэтаму. Але ў нашым жыцці такое здараецца вельмі рэдка. Завесці дзяцей у садок, не спазніцца на работу, паспець заплаціць за камунальныя паслугі. Людзі вельмі часта ў літаральным сэнсе кудысьці бягуць. Сутнасць дня марудлівасці простая – не спяшацца, спыняцца і атрымліваць асалоду ад кожнага моманту жыцця. Але ці лёгка гэта? Все время так в темпе. По привычке. Ну, такой, было задано такой темп жизни. Все бегом, и даже когда на пенсии, все равно бегом. Люблю наслаждаться каждым, конечно же, моментом жизни. Причем наш Брест очень красивый город. Я на пенсии, никуда не спешу. Пока все машины не приедут, даже улицу не перехожу. Псіхолагі адзначаюць, тыя, хто мае пэўны жыццёвы вопыт, пачынаюць больш цаніць свой час, а значыць і адчуваць важнасць кожнай пражытай хвіліны і заўважаць прыгажосць асяроддзя. Дело в том, что когда в молодом возрасте человек как-то пытается быть быстрым, там где-то что-то решить, какие-то проблемы, то очень часто упускают те моменты, которые составляют, в общем-то, саму жизнь. Таксама спецыялісты нагадваюць, павольны рытм жыцця добра спрыяе на нервовую сістэму. Наша нервная система просто сможет успеть справиться с теми стрессами и с теми нарушениями, которые стресс жизни приносит в организм. И это, естественно, продлевает тот период жизни, когда человек чувствует себя здоровым, это приносит меньше всяких болезней. Але нельга забываць, павольны рытм жыцця і мала рухомасці, якая шкодная для арганізма, рэчы розныя. Аднак і шмат руху таксама не заўсёды добра. Каждый из людей имеет индивидуальный порог чувствительности и восприимчивости к физической нагрузках. Это обусловлено и генетическими особенностями человека, и его функциональными особенностями, и зависит от того, перенес ли он какие-то заболевания. Спецыялісты раяць прыслухоўвацца да свайго арганізму, пры гэтым не забываць смакаваць жыццё ва ўсіх яго праяўленнях.